Negatha Charles Gikugawa Kariuki ni undu wa riboti iyo na riu tucoke kaunti-ini ya Nyeri hari riboti iyo tugukoretwo twakwirira hau kabere kuria mwandikitwo Martin Munene araraniria na mutongoria kana muikariri giti wa kiama kia New Democrats. Martin Munene ni njwiri ni uranyamukira na njira njega ni ingenda utwire ni mihango iriku kiama giki kiratabania umuthi kaunti-ini ya Nyeri. Ni wega muno na ne utogura kiuga ndirakwamukira na njira igwete kahinda-ini gaka na nigetha tugigakorwo tukieria na chairman ni mundu andu aingi moyo gutwo Thua wa Mathenge ngwenda unjire ta muikariri giti wa kiama giki kia New Democrats regi umuthi niki mureka kana niki ureka? Ni wega muno Martin, muthenya wa umuthi turarunch kindu gitagwo Nyeri County Chapter TND Nyeri Chapter ni undu wa gukorwo kiama gitu ni gitwikite national kiama gitu kiri bururi wothe, wathie Githii, wathie Juja, wathie Eldoret, wathie Ikamba-ini na kuguo the kinya Juja na Rurii ward Nyandarua twina candidate ona Bonchari Githii twina candidate. Kuguo turathie tukiraunchaga kiama gitu in all the counties na riu turajia muthenya wa umuthi na Nyeri County tondu Nyeri County niyo nyina ya kiama gya TND. Na rege ni njui we ni ukoretwo wi muteti gwa kahinda ni urugamite giturwo kia governor matuko mau makabere rege wina kiama ni we muikariri giti wa kiama rege wina matanya makindu gigwitwo gutashukia makinya ma uteti thiku ciukite? Ni wega muno kiama gitu thiini wa national nigigakorwo kina presidential candidate na ni Thua wa Mathenge ni ngoretwo ndugamite giti kia governor 2017 ndari kuo rights yakwa democracy yakwa keherio no kahinda gaka twina kiama na maundu mothe maria magirie twinamo na Thua ni wokoragwa ri people's governor wa Nyeri County na kahinda ga 2022 ni akarugama nigetha andu mamuthure othe atuike full governor wa Nyeri County. Nwega na oho no agikorwo kiuga ni ugakorwo kirugama na rigi kiama giki ni kahinda gaka muno ni tu maundu maingi moteti ni mahinge ni undu wa kindu gigwitwo corona rigi wina mutaratara uriku wa gukorwo rigi kiama giki gikineneha kana ugitambia kiama giki guku guothe bururi-ini? Ni wega muno kiama giki gitu kiri na members committee tondu already twina MCA 12 ni turahotiri umwe wa Naivasha witagwo wa Nango, twina MP umwe thiini wa county wa National Assembly na kiama gitu kina committee yothe thiini wa Kenya na kiama giki twenda gwika recruitment registration of voters of members nigetha kiama gitu gikinya 2022 gikorwo nikio kiama kiria strong muno thiini wa Kenya. Na rege ni tukirikiria chairman heno horo wa ciama ni kuroneka andu marathie makinyitanaga kiama giki kanyitana na kingi rege we niki kiratuma ukorwo rege ni ta kiama urajia ni ukweheria kana wina mutaratara kana mubango wa rege kugeria kurehe kiama giki kinyitane na ciama ingi mbere ya githurano gya 2022? Mutaratara witu ithuwe turenda gukorwo tukiform thirikari thiini wa 2022 tondu thirikari ya 22 igakorwo coalition of parties na kiama gitu ni tutagetete turenda gukorwo turi na minimum ya ma MP 50 thiini wa Kenya 2022 nigetha mundu uria ugakorwo agithurwo president aingirira murango wa State House na yo TND aingirire dirisha ya State House tondu kamitigeta akiform thirikari. Yes. Chairman wa kiama gya TND agitariria gakiuga ati ta kiama kana weta mutongoria wa kiama marageria gwikira mitaratara ya gutigirira ati ni magakorwo mari na gicunje thirikari-ini iria goka mwaka wa 2022 no gakiuga kuma ha nginya hindi yo we ni aratanya gukorwo akirugama gituro-ini kia governor na gakiuga ati kiama giki ono korwo ni kieru ni gikoretwo na uhoti wa gukorwo gigishinda kana gigakorwo na mundu bunge gakorwo na mundu MCAs na gakiuga ati maratanya ati ona ithurano ici nini irekwo ni megukorwo makiyukia imwe na gakiuga ati mwaka wa 2022 ni maratanya gwakorwo na mundu ukakorwo akigeria gukorwo na gitikiria kinene thiini wa bururi nikyo president no gakiuga ona makiaga kuingirira murango wa State House gakiuga ta kiama o marebanga nigetha kamwanya dirisha-ini makahota kuingira. Gaucokeria studio kuma county ino ya Nyeri ni jetagwo Martin Munene. Ni thengio muno Martin Munene ni undu wa riboti iyo tukehoka ni gukorwo giturehera mohoro-ini maria makurumirira muthenya wa umuthi. Hau niho tugutirihira mohoro ma thaa ici nie ngetwo Karo Kinyugo Maura ngagucokeria ngatho ni undu wa nyitaniri wa kucemania nawe mohoro-ini ma Inoro miaraho thie na mbere na kwirorera tabarira cia Inoro TV.